ukuzane ekhulumela indaba nje ukuthi umuntu onengane uyashelwa kanti futhi uyawakha umuzi ngiyehla ngekhaya khuluma ngane yami ngale manje ikenga selokhu itshalwe leyo nto ibhizi-ke manje noma bey'ngane zethu lani yabashela ifuna ukubakha isimile angangivumi ngekhaya ley'nyathi ulindelelo wenyathi awusuka madoda akumalele zonke iy'nyathi esehla nazo kuyimanje silungela nje ukuthi sehle siyele emakhaya ngoba phela ey'lalela isibusiso sakho sisekhaya kodwa ake siyeke ngoba bengiyikhuluma le yokubaluleka kokuya ekhaya ngifuna ukukhuluma nomabengane ukhuluma nomakoti bethu hayi bomakoti siyabonga madakwethu siyanithanda yabona uma senigqokile senixuphile lapha senithe iphini efaleni mntanami wazothi shi ekhanda wazothi henqa usulokhu uhamba uthi ngathi akusiwena kuzimalanga kanti phela siyakwazi lapha edolobheni ukuthi usiphethe kanjani mawusulapho usulokhu uthi yebo baba yebo mama hawubhuti ninjani mina ubungikhuluza kanjeni siyayazi siyacela niqhube nje lo mqondo muhle lento ukuthi manifika le emakhaya ningawaveza ama-character